Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha nakhona ngivuka sengivuswa ubaba. Yabo ubaba umuvusana ekuseni yong. Yes, simawulela until ngo7 kumele udanke inkosi. Kube kuya ngaye kahle kahle ngabe wonke umuntu lana endlini uvuka ngo5. Yambona ushayina ngishedel people musumdala he supporting the GBV movement. Ngazile musibaba njengoba ngivuse ekuseni kangaka ngivusela ukuthi yosebenza. Umshana yena vele ujabula kakhulu umkhulu wakhe makhona ngoba uyazi ukuthi uganga ngepeace. Ayi fast lapha umdala bekathi ngimncede ngokuthi isigayela amabele. It's December time manje abantu bagayisa imithombo namabele left and right and center abafuna ukwenza unotlabalala phela iminyanya ifikile. Bathe mhlambe ngizakuthola isimemo la nekhaya bathe izansi nequde lapha dololo next kahle kahle kumele ngizimeme ngabona itende ngezona ifengwane ngiyangena. Izinkukhu zakamagogo bezihlupha yongavele ngadazi nathi ngizithelela isiphila lapha ecade nazo soje zidla phela izinkukhu guys ziyawathanda amabele so zweze ngephunga zavela sezigijima fast bisiyaqedile ugaya amabele lapho baba msesiwafaka eplastikini siyawaphokethela. Yabona next year le business yakasesami yokuthekisa umthombo nokugayisa I'm taking it to another level ngiqala ngebranding yena manje kumele aqalisa alungisa amaphepha so that sekhona ukusupply amashop amakhulu enhle kunanoma singassupply amashop amakhulu masingaqala ngama-tuck shop ekazi asambile. Umdala uze ngomkhehlengi lapha wazongikhumbuza ubaba kamama bekane ibhayisikile so exactly bekasuka letha abana after siyabuswa eze ngebhayisikile azosihlolala neMiddelburg ukuthi si right na kahle kahle lento le grema bhayisikile i-distance ede kudala ikhona msho umdala wami eCape Town sekayeka i5000. Yabona mina kube bengiyiwani ngalo mthombo bese umshini ubafeyila abe ngovele nje nguguge njengoba unjalo ngofaka endlini manje baba makadlale ke uklina ube clean ngathi musha nomshana ngabhakazi bekangaphansi niyambona uphethe iskorob lapha yena uyasula lana sebashaye khona ngomshane. Mina ngitshela uDayi njengoba sesicedile ugaya umthombo sokusho kona ukuthi uhlala phansi sirelax kuphumule ngicela ubaba mata ngicela ubheka lapha eplastikini red nento engiphathele zona. Uyangibona vele sengiyagijima lapha ngiyovula ngizitshela ukuthi uphethe ama-fruits kanti ama-veg ke lawo. Hayi since ngazalwa ngiyacala ukubona i-cucumber tek kangaka yes no wonder ingatholakala nokutholakala kule itolo enkulu because bayanazi nina ukuthi hey yabona mawukile ingadi yakababami lapha emaplazini yes sinonile yongibheka le spinach ukuthi green kamnandi kanjani ale cucumber yakhona yenye ungayi-understand ngiyaqala ukuyibona vele kahle mina abayaziyo ukuthi umhlobo bani we-cucumber lona ngiyazi bazongitshela lapha kuma-comments fast ispinach sami sesengisifakile lapha ezinkini ngidathi ngisipulapula cause ngisibone ngathini enhlabathi nyana nayo kwela namuhla ngathi yaqaquluka nyana-ke namuhla siyalibona ilanga mara ile wera lamalanga ayithembisi yong yes sesungena etoilet yoshayo number 2 uma uphuma uthola izulu seliyana kahle kuyenzakalana ngizomunye lapha ate ile thenda lemvula balinikeza umuntu oroko omunye wavela wakhomenta lapha ate ile thenda leli balinikeza ipedi yes sesazange bamthuke kangaka hayi imvula ithembisa ukuza namuhla phela mangaba ivile ngapha kusho kona ukuthi sise phela yonke indawo iyazi ukuthi hayi imvula mayivela kule side lela ngeke ine mara mayivela ngapha ayikuzonyiwa thina la neMiddelburg siyazi vele ukuthi mayivela ngase Witbank wakubhalile vele yona strong evela ngase Witbank shana amanye ama-lighting anzima kakhulu mara ngavela kule side laseDoronkopa siyazi ukuthi hayi leyo phephelwa umoya ishonile kusho kona ukuthi hayi abagogo baseDoronkopa strong ithi savela le kude abagogo bakhona bayibloke ngomagic lapha ivela iphephelwe umoya same time ishone kwenye direction ingasafiki nokufika la neMiddelburg mara le yakangase Witbank strong yong yes sabagogo base Witbank kahle bayavila lapha yini bahlalela utshwala na ngiyaqala ukupheka ispinach since ngazalwa mara yazi yena ngeke singihlule vane ngibona ukuthi bahlanganisa inani but mina ngidecide ukuthela ne-arrowment lapha ngifake i-taste nice.